Anya laki din! Agbusog ka na imbag sarayo lakay. Naimas dita si daon ta. Bulalumot nga agpaiso ti sidain bakit? Ay, naggana sinjaw. Pangpapiksa dayta, lakay. Oy, nagmayatan. Kanayon nakanapig sa ngagtrabaho no kanayon na naimas ti sidak. Ay ayaten ka ngamin, lakay. Isu apag sidaan ka iti naimas. Agyaman na, krima bakit? Saan ka laeng analailo nga asawa? No di kat nadungo ka pa'y? Ala, mangan ka nga rodon wan. Tainak agdigo san. Anya? Apay adi ka makigiddan amangan kanyak. Bakit? Sa anak pa yung mabisin, lakay. Umuna kalatan, wan. Numalpas ka amangan. Mapankan, ija silid ta, wan. Anya ti aramidak ije saled, bakit? Hindi ka nagdamag. Basta sumarunukan to, Tainak agdigo san, wan. Nay, nakaisam ka matlatan nga oray awan is-isam ang pari sa riyaw. Kwa, ay. Amuklatan pari sa riyaw. Anya ti amom pari Jess. Panagnampay lang kat madlawan. Ti anya, bimatok ka manain ijay naunag akarayan pari sa riyaw. Anya, sika talaga pari Jess. Nakamal mo ka di mo't lang jay bunaw pari sa riyaw. Ay, sinalbag ka pari Jess. Dahil ta kamal ti amom nga ibaga. Sayo, lakay. Apay Rima, bakit? Paro, teman dagiti buok iti kilikilig, saryo. Anya, rabrabi Agpaparot ka iti buok ti kilikilig. Sige na, lakay. Nagatil nga ro ti kilikilig. Ay, manjak. Agbayadan, tapno awan makunam. Anyak ko mati, bayad mo kanyak. Dahito yun Ay, manjak. Jay! Makabanog dahi ta. Alan sarayo lakay. Aglailo aklaan, di mo pa'y kayat. Ay, huwanan Rima. Mudtuyan dahi ta pagparot iti buok ti kilikili. Apay nga awan dagiti anak ta, bakit? Imbaon ko iti ayan dananang. Nay, apay ngay. Kababain mo't no kanayon dalatan iti balay dananang mau. Di mo pa'y kayat? Tapno doha talagang at dito'y balay? Anya? Lakay. Sakloten nakman Hindi ka ba nagpasaklot, Rima? Nagdagsan ka. Anya lakit din dati asawak, Aglailo aklaang mo, di na pa'y kayat. So, apay naglukmag ka, bakit? Kas lalo pumlaang ti kadakkel ti bagik. Nalabos ka mo't kang sasao. Nagseksi ang tupay. Ala. Bumabangan bakit? Sa bali man nanti kayat mo mapasamak. Apay nga may napagparikutam ti asawam pari sa riyaw. Nalailo launay ti asawak pari Jess. Di kad nasayaat no nalailo ni bakit mau? Ay sana all. Wala. Makabannog pari Jess. Anya, si kapay yung ti agsurindar pari sa riyaw. Nagado ti ipaparamid na kanyak. Anya ngay dagita ngay paparamid na. Agpailot, agpagabot iti buok ti kilikili, agpasaklot iti nagpaot. Anya, sapay kasla ng baan ti bagina. Nakaluklukmag. Ay anusa mo na pari sa riyaw. Nagsiksimot iti ka ubingan na. Limok maglaang iti naganakain. Angam napintaslatan ni bakit mo, paray. Nalakalang sa kuntiagan pari Jess. Di mo nga minamaw ti ugali ni bakit ko. Adamot pakaruan ni Rima no mamingsan. Hoy, lakay. Umay ka na. Papanantaya. Mapantan ijay silid, Ay. Malaldawan. Nagpudot ijay silid. Orayin ka, sayo. Adamot electric fan? Manjak. Umaykan ko nakmat. Aniko. Apay ngagkudot ka nga Pa-importante ka pa lang, sayo. Mapantakit din ijay silid. Ay, sa bali ka talaga. Tangat aldaw nga. Ay! Rima bakit? Simang pagtakaon. Di nakasidgan, saryo. Bitugan ka. Na. Bad mood ka ita, bakit? Apa yan? Jak kaya't ang makita ti panagrupropam. Kas kalatik balang. Anya laki din ni Rima. Agunget ka manan nga wanggap-gapo na. Umatayo ka, sayro. Na,
Sino katamatan iti sa iro tinagan ko, Rima? Nagalas ka lalaki! Ha? Day talang ngipan mo tinapudaw! Nee, apayan bakit? Anyat naknakan mo, tapay akagura nakmanahin. Pumanaw ka sa iro! Di ka kaya ta makita! Panaw! Apay Rima. Awan panggapyon ay awid dagiti anak yaw. Di damat kaya ti agawid di balay mi, nanang. Kaya dapay kano ti agnaw diti balayo kani tatang. Mangtod kayo nga rod iti paggatang ko iti kanan dagiti innem nga anak yaw. Awan nanang. Makamo kayo pa'y lang kadagiti anak mi Kay kayat da kano diti balayaw. Taadda nagdakkel at telebisyon yaw. Ala, may at matkit din no adda da diti balay. Tapno adda kadwami ken ni tatang yaw. Wana nang. Rima, mabiit man laeng. Apay ka day, nanang? Sabali nga mintimadlaw ko ken ka Masakit ka? Saan? Awan sakit ka. Unangem na pusyaw day tarupam. Nagtadumpay dagiti matam. Tila madmadlaw yun, nanang. Sige, agawid akon. Katda kayo pa'y lang ti makam mo kadagiti anak may. Ay na, nag-cute ka. Sariola kay. Kagurgura na klangit ay. Ita, ibaga man nagkyutak. Ay, di ka maawatan, Rima. Yes, sidag mo man tapingping mo, lakay. Apay tipingping ko. Basta yan sidag mo. Sige. At tipingping ko, bakit? Ay na, kas laman sanas tipingping mo. Anay ko, nagsakit! Kaya kinagat mo tipingping ko. Anay ko. Nag-cute ka nga min. Sariola kay. Anya? Ni, apay nga duldul o kamatan. Nabarang aklakay. Anya? Nabarang asasawam mat. Masikuga. Anya? Tinawan lakit din ngagsikog ka, Rima anak kaw. Nagadaw dagiti anak yaw. Binarang nak ngamin nila kay ko, tatang. Isu ama sikuga manan. Anya binarang asasawam. Anya nga ron dayta sikog maw, anak ti inkantaw. Tila ngamin madmadlaw yung. Sana dahagas ti agsikawg. Ang panunutan nyo kumamit at masakbayan dagiti anak yaw. Maikapitong taon dahil ta si kugmaw. Kabalan yun to pa'y nga ta pagadalan dagiti anak yaw. Kabaulan to tatang. Anya kabaalan to asasawam. Kaasin to lang dagiti anak yaw no saan nyo ida mapagadal. Tatang. Dahil talaga aramid iti ubing ter aramidin yaw. Imbag kumamit no adda na saya ta pagsapulan yaw. Hoy, sariola kay. Sumango kamot Kalbit ka manin, Rima. Nagdakkel lang arudan ta tiyan mo. Alan sumango kan. Umay kan saryo. Paimportante ka manin ako nakon. Manjak. Ay na, agindi di ka pa ilaang. Basta, manjak. Ay, naging pismet ng talapayag mo, pari Saryaw. Adda manananggal, pari Jess. Ha? Nakakita kami ti manananggal, pari Saryaw. Nagapon iji balay me. Anya? Ni bakit ko ti manananggal? Manananggal ng lakas. Anya? Naibus ti pigsak. Gapo iti dayja manananggal. Kaya't ko tinalo mamangga, saryo. Nagkakatayak. Pangalak nga itinalo amangga. Kat saan pa imot apa nagmamangga? Basta, kaya't ko tinalo mamangga. Sa bali lang na prutas. Tane, sana pa nagmamangga ita. Basol mo na maalisanak. Sa dinungay nga ruti pangalaki tinalo mamangga. No kayat mo, dailangan nalom apapaya. Manjak! Nalom aguyabano. Manjak! Nalom nga atis. Manjak! Nalom abayabas. Manjak! Nalom asantol. Manjak! Nalom akaymito. Manjak nga rod! Jay lang nalom amangga ti kayat ko. Ay, anya lakit din aya. Jay paimot awan ti sapulam. Kuraon ka no awan maitan mo kanyak nalom amangga. Ay na, nagimas ti bunga ti Chico. Ay sos, pinoros mo matan ti bunga ti Chico, kasinsin Rima. Makapang panganak namin iti Chico, kasinsin Joan. Sapay aginaw ka kasinsin.
Di pa'y kat matayan tapoon ti Chico. Patpatyam day ta kasinsin, Joan. Sumangam, kasinsin. Anya ko mangay ti pang sumang ko, kasinsin. Ay isbuam ti poon ta Chico. Tapno saan amarsaak. Anya? Umasidag ka man, lakay. Addak lang arudin dito'y abay mo. Pasidagan nakpailaan. Yasidag mo man tapingping mo, lakay. Apay ti pingping ko. Basta yasidag mo tapingping mo ko na. Sige man lang. Ay na, nagmayad a pisil-pisilin ti pingping mo. Anay ko! Apay ang kinidal mo ti pingping ko. Magsakit. Nagtaari ka, lakay. Kay kayat ka. Ay sos. Saksamat ti pag-inawang bakit. Yasidag mo pa iman, di talapayag mo, lakay. Ay manjak. Amang ano lapigusam. Nasakit. Oh. Apay nga umis-isam ka ipagjoan. Kasano, si kamatan ti pag-inawan ni Kasinsen Rima, bayaw. Ay, wen nga rod. Naidumduma nga aginaw ti kasinsin mo. Agkabil. Ala, ano sa mun bayaw? Talaga akas ta ti aginaw. Nagado a paginawan na. Sakpay nga asawa na. Sigurado akarpropam to di anak yo. Tas sika ti pag-inawan na. Pumanaw ka! Saryo! Di ka kaya ta makita! Anya ka din ti mapaspasamakan ka. Bakit? Basta di kan kaya ta makita! Pumanaw ka dito balay! Nagbangsit ka! Anya lakit din aya bakit? Nagdigusak mata. Nagbanglupay ti sabon nga inusar ko. Di kan kayat! Pumanaw kan! Nagalas ka mutan! Ay sus. Anya aya a klase ti sairo ti kimpet kan ka bakit? Kabusor nakmatan. Di ka pala pumanaw! Tya! Anay ko, tinanog nakmatan rima bakit? Anay, nagsakit. Pumanaw kan! Nagsakit. Ala! Panaw! Inagsapulan ni Saryo, nanang. Pinagtalaw mo, itasap sa pulam matlang aro ti asawam. Ay, nanang, mapukaw ko ti limbong ti panunod ko no mapukaw ko ti asawag. Pangsapulam pa yan kan ni Saryo, ha? Doan nga aldaw adyak nakikita. Basal ko, nanang. Ay, urayom ano kaya't napay ti agawid. Pagin inawak ngamin ni Saryo, nanang. Iso na ibagak ti kasjay. Ita, sa pulak matlaang. Ang bababami ang. Agawid kan pari Saryaw. Sapsapulan na ka ni Rima. Di nakngatan kagura ti asawak pari Jess. Nagbaw sigurom tigura na ken ka pari Saryaw. Mawatam latan ti asawa ma. Gaputa aginaw kot nga raod. Ay, nauyong ni Rima nga aginaw pari Jess. Agkabil. Nagsakit aramidan na kanyak. Ala, agawid kan tagsarita kayaw pari Saryaw. Kasi mo ti asawam. Aw-awatom ka dilatan. Agyamanak nga rod iti panang pasangbay mo kanyak dito'y balay mo pari Jess. Awan anyaman na pari Saryaw. Kartingam ti agawid, tanay. Mailiwan kan ka ti asawam. Agyaman nagtanagawid ka matlaangan. Saryo, lakay. Pakawanan na ka. Maawatan ka bakit? Pinagtalaw nakmat ngamin, iso api manawa ko na. Nagbabawya akong dayta, Saryo. Di kan pumampanawan. Wan bakit? Basta di ka nagkabkabil, Saanon, lakay? Saanon? I love you, lakay. I love you to, bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ngayon tayo pinaulwan. Aginaw! Dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Anya ka diti ibagam kanyak, Bining. Rabi iuna yan. Sakpay nga ibagakin ka ti kagara, Lerma. Itimplaan nagpay iti kapek. Anya? Makakapkapiak ngamen, Lerma. Dayta ka dila ang tigagaram dito'y balay, Bining? Ibagak to, numalpasak ngagkape, Lerma. Di ka unay agganat. Anya? Ako diyak ngamin may bagaan na saya ti gagarak no sa anak makakape. Iso ka itimplaan na kon, Lerma. Anya? Ay, makapuyat
ti ayat. Na ay, una yun dayta, my friend. Amom, my friend, Anya dayta, my friend? uray jakon ibaga kinilerma ngay ayatek. Madlaw nanti kayat ko asawan. Ha? Patse, kakursunada nakmet ni Lerma. Di nala kayat nga ipadlaw kanyak. Aya? When, my friend, sinayang nan at kinataer ko alalaki no di nagsungbatan. Ha? Kat no siyak ti pagpatpatayan dagiti babalasang diti lugar tayo. Isem ko pa ilaang akit, main-inlabdan, my friend. Ha? Kas makita map, my friend, sa anak ngaglang nga marigrigat. Agree? When, my friend? Agree. Kat no kasla aglang nga milyonaryo. Iso asigurado nga agayat mo't kanyak ni Lerma, my friend. Kumusta nga di paspas bukam bining anak kaw? Maluluoman, tatang. Anya maluluumain? Sinong batan nakakadain? Saan pa'y nga rod, tatang? Naata pa'y lang. No di mo apuraan ti agdaton kan kuana, amangan no agtinagto iti sabali a lalaki ni Lerma. Siyak to ti pagtinagan na, tatang. Uray puutin nyo timbagak. Kukwak tulaang ti ayat ni Lerma. Siyak laang ti lalaking ayatan na itagnanayon. Magpakailanman at hanggang sa dulo ng mundaw. Naay? Huwag kayong madadanagan, tatang. Bahala na si Super Batman. Ay, bahala na si Superman. Napingit ka magagdaton ka ni Lerma, my friend Bineng. When, my friend, Samboy. Ay ayatek launay ni Lerma. Oresak mat, my friend. Ay ayatek ni Lerma. Ay, ay ayatem ni Lerma, kunak kuma. Ha? Aguray ka man, my friend. Apay, my friend? Kursunadam samat ni Lerma. Ay, saan mo ta? Apay ko mga kursunadak. Sika lang arudin ti agdadaton ken kuana. Nukas pangarigan ta sa anak ngagdatdaton ki ni Lerma. Pagdatunam ka di mat? Neighbor, my friend. Jak kayat ni Lerma. Para ken kalaing ni Lerma. Awanan ti sa balipay. Rabi iuna yan, Lerma. Pagawid mo ni Bining agdatdaton kan ka. Imbagakon kan kwa na nanang. Di na pa'y kayat ti agawid. Tamakikapi kanupay. Anya, nagpuskol mo tantiro pa na no kasta? Isungarod nga mayak dito kusina. Tagpat patimpla iti kapi kanyak, nanang. Mabisin ka no. Nagpuskol mo tanti pa nagrupro pa na no kasta. Umay agaram, agpatimpla pa iti kape. Nanang. Pagawidam kid din. Ta isupay amang irarit iti kape. Ha? Di lagbaba inday taat-tao. Naibos mo ti kapem, Bining. Mabalin mo ti agawid, tani rabi iuna yan. Agyaman nga rod itinay sa kape, Lerma. Saan nga rod nyagbayag? Agawid akon. Lerma, kung tara mo no di na pala kaya ti agawid. Makapungpungtutin ni nanang. Agawid kan, Bining. Umayak tumanin no rabi, Lerma. Idarirag kumanan ti ayat ko ka. Ha? Ay, kwa. Apay ka di, Lerma? Awanak no rabi adda papanak. Saan ino ti papanam, mayak mayat? Anya, ay sana mabalin, Bining. Agawid kakit din. No saan pa'y lapumanaw day ta lalaki? Ha? Makaraman kanyak! Ala, agawid kan tani. Agungutin ni nanang ko. Kun na lang day ta, Lerma. Anya, agawid kan tani. Makaturturog akmatan, Bining. Saan kuma natangken ti ulom? Ay na, awan babain mo, Bining. Nay, apay anay bagam kanyak day tama ng dunita. Saan mo't amapan agdaton ti aramidam ije balay da Lerma? Mapan kamot kanu makikap-kape. Anya, laki din ni manang dunita. Ay naapo, Bining, awan babain mo no kasta. Makikapi aklaing bait. Ngam ka babain day nga aramid mo. Ingkakit din makikap-kape iti balay ti babae apagdatdatunam ay naapaw. Nagmayat tupay, manang. Sa maisa, agbalintumot laeng asawak ni Lerma. Anya? Wen, manang, puutem to'y kurak. Iti saan nagbayag? Song batan taon ni Lerma ta ayat kaw, kat agkalay sa kami adagusan. Naimbag nga oras mo, nana. Nainbag nga oras mo matsamboy. Adamat imat mo asabong. Para kada kayo dito asabong, nana. Anya? Para kanyak day ta asabong? Wala na, nginginain asabong na gitaw eh.
Ay na, ay, agyaman barok. Ay, ada ka din ni Lerma na. Umay ko kumapasyaran. Ada ijay silid na Mabitlaang tay nakayaban ti anak ko. Anya aramidam dito balay, Samboy. Saan ako nagpalpalikaw pa ikan ka? Ay, ayatan ka, Lerma. Anya? Amo ka napingat ni Bining agdatdaton kan ka. Ang madamot mariknak nga ayat para kan ka. Samboy. Sapay la ko maata, damo ka imudingak di tapusom, Lerma. Jak namnamaan nga agayat kamot kanyak, Samboy. Nabayagan ang marikriknak dahito nga ayat para kan ka. Mabainak lang amin idi amang ibaga. Anya? Sapay la ko maata ayatan nak, Lerma. Napudnuakan ka. Ay. Agridam ka, Bineng. Amangan mo ada sa bali nga agumok iti pagumumukam. Si kantumatlat agbabawe. No ada sa bali abilit nga agdiso iti umok. Anya dayta umok nga ibagbagam tatang. Kunak man no nalaing ka makaawat iti naunaga sarita. Di mo matgaya maawatan dagiti bagbagakan ka. Tatang. Hay, maperdi ti bagas no agkapoy-kapoy ka. Anya manin dayta abagas asasawam tatang. Tuktukan ti sa bali abilit dyan na po daw abagas. Talaga di ka maawatan tatang. Nagkiro kayo kasarsarita. Baka mo ka man langin, Bineng. Agsangit kan tulaing ngayon, no awanin day ta abagas. Anya? Sa dino ti papanam, my friend Samboy, nakapurma ka, mate. Ha? Ay, kwa, di talang, my friend. Sa dinaw? Di ta nga ron. Ibagamaw no sa dino ti papanam. Tanay, nagporma ka. Ay sos, nagbanglo ka pa, my friend. Kaya't mo amaamuan? One, my friend. Sa dino ayat ti papanam. Mapanak di ta balay da Lerma. Anya taramido medyo balay dalirma. Inak arman my friend. Anya? Ay, dadahil ka din ti ulaw, my friend. Amo mo ta pagdatunak ni Lerma. Ita? Agdaton ka matkinkwana? Sana dadal ti ulok, my friend. Agayatak mo't ka ni Lerma. Ay, di nakarabakan iti kasta. Aggayam ta. Wen, aggayem ta. Angam kumpormi ano asino ti pilyan ni Lerma kadata. Anya? Apay analpay ti abaga masimbang pait, Bineng. Traidor da di ataaw. Asino ti traidor? Traidor da di asambaw itatang. Nay, apay anay bagam day ta. Gapot agdatdaton mat gayam kini Lerma. Aya. Uwan tatang. Just kita di ataaw. Traidor da di agayam. Awan babay na. Daytan jay ibagbagaken ka, Bineng. Amangan no ada sa bali abilit nga agdiso iti umok ket pimod na. Panagkunak ket seryoso nga agdaton ni Samboy kini Lerma. At iwan na ka. Ay, sana mabalit tatang. Diyak kayat niyag tinaglaang ni Lerma kini Samboy. Ayaw kaw. Apay, Bining, ading ko. Nabartag ka, bigbigat. Nasakit tinagam ko, manang Donita. It hurts, you know. Na, apay, anyat pagsaksakitan tinakam mo. Nasakit tinagam ko kini Samboy. Nasakit na talaga. Kukwak lang ni Lerma. Ako lang. Oy, sika, Bining di ka man umay dito'y balay, taawam mo ilaang sir-serbi dagiti bagbagam. Anya? Imbes ko mga ipakitam ka ni Lerma, ti kinapingat mo nga agdaton. Saan mo't? Taday tala agbarbar ti aramidam. Marang. Saan ka mo ta seryoso ka ni Lerma? Ingkalaang mo't makikapkapi, ije balayda. Ala, agawid kan, tanay, adupay ti aramidag. Di nakdisturbuan, nalawag. Sayang nga talaga, tatang. Anya ti sayang. Ay, jak nakasarita ni Lerma iti napanak kiji balayda. Ibagak kumakinkwa na nagbalbaliw akong tatang. Tukak. Apay manin tatang. Ingkakit din ipakpakita kini Lerma na bartek ka. Kasanungay nga ayatin na ka. No nabartek ka mat amapan makisarita ken kuana. No talaga nga ipaneknek mo ang nagbalbaliw kan. Daytay saan ka nabartek nga agdataon. Kan saan ka makipangpangan kan agtimpla iti kape je balayda. Ay, nagadumanin daytang ibagbagayo, tatang. Nagpaiso mati bagbaga ka. Sika tinagadaw ti bagbagana. Anya laki din ni tatang. Urno sa man ti bagbagay Biling.
Nuagdaton ka, seryoso ka. Saan kat amapan ka la makikapkape? Sikati kayat ko para iti anak ko, Samboy. Kasta ka din, Nana? Wan barok, jak kayat day di abining. Umay la makikapi dito'y balay? Anya? Ibaon na kami pa'y ngagtimpla iti kapi na. Rinabi nga umay makikapi. Ibusan na ti kapi ka na sukar me. Ha? Nagpuskol ti pa nagropro pa day di abining. Jak kayat ti ugali na. Ay, Nana. Uwan gayang barok. Uraya mo ni Lerma nga anak ka, ha? At dabiit nang ibaon na kenkwana. Ay, uy, Nana. Umayak man nagpasyar, Nana. Sino ti umay mo pasyaran, Bineng? Napanda nag-date ka ni Samboy. Anya, napanda nag-date kin isang boy? Anya, ti kahit mo asawa, Nana. Agayan ayatan da Lerma ken Samboy. Anya? Iso apo manaw kan, Bineng. Nagsakit, tatang. Nagsakit. Ay, nagalasta lang ang agsangit, Bineng. Agayan ayaten dalirma ken sambaw. Jak maklon da ito yan napasamag, tatang. Ay. Sumardeng ka man nga agsangsangit. Aday ko. Hindi naanog mo matunting iwat ko, tatang. Gunggo na. Tatang. Nakalaslas-tog ka nga agsasao. Ang magsangit ka matlagayam, salbag ka. Basol mo matlaeng, no apay anaunaan na ka ni Sambaw. Saan mo't nagdaton ti naramid mo? No di kat agpatimpla ka lang iti kape, kan agpalangwad ka? Tatang. Gunggo na, Bineng. Dayta ti maganab ti lastog a tao. Agbalbaliw ka kit, Deng. Tatang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ngayon day pinaulwan, palangguan, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Isagani Yalong Buliesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.